Ndagusuhuje wowe wakoze subscribe hano ku Muhuro Sports TV. Uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare. Nje kugira ngo tuganire ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi cyane cyane mu ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal hari amakuru yatangajwe yuko uyu munsi umuhungu witwa Bruno Guimaraes muri weekend twavuye muri weekend bivugwa yuko ari buze gukora ikizamini cy'ubuzima uyu munsi. Ariko amakuru yaje kuza atangajwe n'uwitwa Ben Jacobs, yaje gutangaza yuko ngo ikipe ya Newcastle yanze ubusabe cyangwa se yanze bid ya Arsenal y'amafaranga yatanze. Andi makuru akavuga yuko ngo ntabwo yayanze, ngo ahubwo ntabwo barimo kumvikana kuri add-ons. Murabizi ko bumvikanye miliyoni 80 byose na add-ons birimo, zikaba hafi miliyoni 90 z'amayero. Uyu muhungu witwa Bruno Guimaraes byari biteganyijwe yuko ari gukora ikizamini cy'ubuzima uyu munsi mu ikipe ya Arsenal, ariko hajemo biranega. Ikipe ya Arsenal kweri no kugenda itenguha abantu. Gusa nanone Arsenal na Newcastle ziracyaganira kugira ngo zirebe ko zahuriza ku kijyanye na add-ons, uburyo add-ons zizishyurwa. Bivugwa yuko ngo ikipe ya Arsenal yo yagifuje yuko add-ons yazazishyura ari uko yatwaye Champions League, yazazishyura ari uko yatwaye Premier League, ariko byombi ikaba yabitwariye icyarimwe. Newcastle ikavuga iti muri ibi bikombe byombi Champions League na Premier League muramutse mutwayemo kimwe add-ons zacu muzaziduha. Izo ni miliyoni 5 za add-ons. Abandi bakemeza yuko ngo zari miliyoni 77 z'amapaundi, ngo add-ons za miliyoni 3, ariko amakuru ahari yizewe iyi deal y'uyu muhungu ihagaze miliyoni 80 z'amapaundi, zika miliyoni 90 z'amayero kugira ngo byose birangire. Gusa nko byari biteganyijwe ntabwo Arsenal yendaga kuyishyura yose icyarimwe, oya. Uburyo bw'imyishyurire nibwo burimo kugorana hagati ya Arsenal ndetse na Bruno Guimaraes, kuko biravuga ko miliyoni 90 Arsenal igomba kuzazishyura mu byiciro 4, ubwo ni mu myaka 4 azasinya. Imyaka 4 ugushatse wafata miliyoni wenda nka miliyoni 22 kugira ngo urebe ko wenda zafata miliyoni 90. Gusa uyu muhungu witwa Bruno Guimaraes ndetse n'ikipe ya Newcastle berekeje mu gihugu cya Espagne, aho bagiye kuba baja muri pre-season, ari naho Arsenal nayo iherereye. Gusa ubwo rero uyu muhungu yatangaje yuko atagomba kubasohoka mu ikipe ya Newcastle abishyizemo intambara cyangwa se ngo abe yabishyiramo izindi mbaraga z'umurengera. Bivugwa yuko yifuza gusohoka nk'umukinnyi w'umupro, nk'umukinnyi w'umuprofessionnel, nyine umukinnyi wabigize umwuga, apana bya byo kujya kwisaza mu ikipe. Arifuza gusohoka nyine mu mahoro, apana kuba yashyiraho wenda izindi mbaraga wenda zitari nziza. So Arsenal na Newcastle ziracyaganira ku buryo bw'imyishyurire. Niyo mpamvu uyu munsi Bruno Guimaraes byari biteganyijwe yuko ari buze ko yakora ikizamini cy'ubuzima, ariko biteganyijwe yuko agomba kugikora muri iki cyumweru, ari uko Arsenal ndetse n'ikipe ya Newcastle zamaze kumvikana ku kijyanye no kwishyura aya mafaranga miliyoni 90 z'amayero, uburyo bazazishyura. Aho ngo ni kuri Bruno Guimaraes. Tujya kuri Vinicius Junior tubishyireho umucyo, atazajya n'undi muntu wongera kubabeshya. Aya makuru ya Vinicius Junior yarahari kandi ubibona yuko bigaragarira buri muntu wese ko ikipe ya Arsenal akanya kariko kose yamutwara. Ariko uyu munsi uyu mugabo yasubiye mu myitozo ya Real Madrid, ibiganiro birimo kugenda neza kugira ngo yongere amasezerano, ndetse ibyo yifuza ngo Real Madrid yiteguye ko yabimuha akaba yaguma muri iyi kipe. Mu by'ukuri nawe urabizi, umaze igihe ukurikira umupira w'amaguru i Burayi. Mu gihe ikipe ya Real Madrid yaba ikikwifuza, biragoranye ko wayisohokamo ngo ugende. Uyu muhungu byari bihari yuko wenda yajya mu ikipe ya Arsenal bakamuha byose yifuza, ariko nawe arareba agatera imibare akavuga ati biramutse bibaye nk'ibya Neymar. Neymar yavuye mu ikipe ya Barcelona abona ko arimo gukorera Lionel Messi, arimo gukorera Luis Suarez, bakitirirwa ibintu wenda bikagaragara yuko nta kintu yakoze, bakaba ari wenda Messi akaba umusitari wa ekipe, Neymar nawe agashaka kuba umusitari ariko bikanga.
yahisemo gusohoka ajya mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ajya mu ikipe ya Paris Saint-Germain, ageze mu Paris Saint-Germain nabwo ntibyagenda neza, na ba Messi bamusangayo. Uyu nakavuga ati nshobora kuba nasohoka mu ikipe ya Real Madrid bikazagenda nkuko Neymar byagenze. Ikindi kandi kuba wava muri Espagne ujya mu gihugu cy'Ubwongereza naho ahantu bakina buri weekend, bakina imikino hafi 3 mu cyumweru, ahantu batajya baruhuka, cyagema muruhutse muri Espagne baba barimo gukina. Bene nk'aba bene aba bakinnyi b'abasitari mu itangazamakuru nyine birashyuha cyane. Yego twese twabonaga ko Arsenal yamutwara kuko yabaye interested cyane, ariko n'ubundi nk'uko byari byitezwe amahirwe menshi yari ku ruhande rwa Real Madrid kuba yasinyisha uyu mukinnyi kugira ngo yongere akomeze afatanye n'ikipe ya Real Madrid kugira ngo bagere byinshi bazageraho. Kuri Arsenal rero, kuri Vinicius Junior ntabwo bibuze kuba byakunda ko yayijoininga. Ngereranyije n'amakuru ndimo kureba ahangaha, Vinicius Junior mu ikipe ya Arsenal biragoranye cyane. Icyo akoze, Arsenal imaze kwerekeza amaso kuri Marcus Rashford mu gihe ibya Vini bitari bukunde. Arsenal avuga iti Marcus Rashford noneho twamukura mu ikipe ya Manchester United. Manchester United irifuza ko yamuha nimero 11 akazajya yambara. Murabizi ko bamwambaye nimero 10 bayiha Mateus Cunha, kuko Mateus Cunha n'ubundi yaraje asanga nimero ya Marcus Rashford iri aho ngaho bahita bagimuha. Rashford akavuga ati nimero yanjye mwarayitanze, none se ubwo muramindura nimero gute kwa wari kunesha agaciro? Rashford bikavuga ko bamuha nimero 11 akayambara. Ani makuru akavuga yuko ngo mu ikipe ya Arsenal bashaka ko bazana uwitwa Marcus Rashford akaba bamusinyisha imyaka 3, akaba yafashe ikipe ya Arsenal muri uyu mwaka w'imikino ndetse no mu zindi sezo zizaza. Rashford mu ikipe ya Arsenal birahari cyane, ariko nanone ntabwo birakobera cyane kujya twavuga ngo byashyushye, ariko Rashford nawe biravuga yuko mu ikipe ya Arsenal tayari yamaze kwamwerekezaho amaso nyuma yuko irimo kubona Vinicius Junior bitari buze kwa byakunda. Koko abenshi bakemeza yuko ngo Arsenal ko kitagiye kuri Neco Williams, ariko ngo ntabwo ari kuri Leandro Trossard ngo ugende uzane Neco Williams, kuko Trossard ubushobozi bwe na Neco Williams ubushobozi bwe yego aracari mutoya, ariko byibuze kucyo waba ushaka mu mukinyi ndetse na experience. Bivuga yuko ikipe ya Arsenal ntabwo yabitunze Martinelli ngo ujye kuzana na Neco Williams. Amakuru ahari nuko Rashford mu ikipe ya Arsenal birashoboka cyane, ndetse Mikel Arteta yatangiye kuba yashyiraho igitutu body yayo kugira ngo barebe uburyo basinyisha abakinnyi cyane vuba, kuko imikino ya pre-season irarimbanije ku itariki 5 Arsenal izakina na Real Betis. Bikavuga yuko Mikel Arteta akifuje ko ku mukino wa Real Betis byibuze yazerekana umukinnyi mushyashya. Cyakoze umukinnyi mushyashya birumvikana zaba ari Bruno Guimaraes bazerekana, ahubwo icyo kwibaza ni ese ni Marcus Rashford, kuko Vinicius Junior ntabwo biribuze kuba byakunda ko yajoininga ikipe ya Arsenal. Bariya ni abasitari kugira ngo asohoke muri Real Madrid ndetse itakimushaka. Andi makuru mu ikipe ya Arsenal yitwa Antonio Nusa akina ikipe ya Leipzig, akaba rero ari umuwingo ukina ikipe y'igihugu ya Norvege, akaba ari umuhungu rero ufite imibiri yombi. Biravuga ko ikipe ya Arsenal ushobora kuba yamusinyisha, ikaba yamuzana akaba yazajya nawe afasha hariya ku ruhande rw'ibumoso kugira ngo akanya kariko kose Martinelli ashobora kuba yasohoka bakinjiza Rashford ndetse n'uwitwa Antonio Nusa. Mikel Arteta akifuza ko Martinelli yahaguma kuko ntabwo ari kora Trossard na Martinelli cyarimwe. Abenshi bakemeza yuko ngo aramutse amurekuye byaba ari sawa. Christian Norgard mu ikipe ya Everton nawe amaze kuba kabisa miliyoni 8 z'amayero nizo ikipe ya Arsenal imaze kuba yabona kugira ngo Christian Norgard abe umukinnyi w'ikipe ya Everton. Yari amaze amezi 12 mu ikipe ya Arsenal ayifasha gutwara igikombe cya shampiyona. Christian Norgard twamwifuza kabisa ishya n'ihirwe. Undi mukinnyi ikipe ya Arsenal yitwa Reece Nelson, ikipe ya FC Porto ndetse n'ikipe ya Benfica ziramwifuza kugira ngo zimutware. Reece Nelson FC Porto iramwifuza kuri permanent deal, Benfica ikamwifuza ku nizanyo. Ubwo no kureba ninde uri buza kwa yamutwara. Arsenal yifuza kwa yamurekura burundu uyu mukinnyi witwa Reece Nelson. Manchester United irimo irareba Lewis Sikeli kugira ngo irebe uburyo yamutwara. Andi makuru ahari kandi bikavuga yuko ngo ikipe ya Arsenal iramutse irekuye Lewis Sikeli yahita yerekeza amaso
uyu muhungu witwa Manu Kone ukina ikipe ya AS Roma, akaba rero ari umukinnyi ukina hagati mu kibuga, akaba ari umufaransa. Bivuga ko ngo Arsenal ushobora kuba yakwerekeza amaso kuri Manu Kone mu gihe cyose yarekura Lewis Skelly. Mikel Arteta akifuza ko abakinnyi bose bitwa ba Lewis Skelly ikaba igomba kuba yabarekura, ahubwo yo ikifuza ko byibuze iramutse ibonye amafaranga mu bandi bakinnyi bakina hagati mu kibuga ko ishobora kuba yabarekura. Abo ngabo harimo uwitwa Mikel Merino ndetse n'abandi bakinnyi ba Ethan Nwaneri bakivuza ko babarekura, ariko uwitwa Lewis Skelly ngo ninakorwaho mu ikipe ya Arsenal Gunners. Ubwo rero tuzagaruka turebera hamwe andi makuru abuze kuba agezweho mu ikipe ya Arsenal. Tukaba tumaze iminsi tutaza kubera ko hariho ibihuha byinshi natwe bikaducanga tukibaza tuse twabiherayo tubibabwira, ariko byibuze ayo ngabo umuntu aba yababwiye ni amakuru ubona yuko wenda yo ashoboka kuruta twaza tukavuga ngo Vinicius Junior ngo Julian Alvarez. Izo ngizo ni deal ziremereye cyane ku buryo yazishyira no ku munzani ukaba wanacika utarakwereka ngo zirapima ibiro bingahe. Kugaragara neza ni kwamamaza neza. Muri Otka dukora designs zikurura abakiriya, bifasha ubucuruzi bwawe gukora byihuse, kinyamwuga kandi byizewe. Ducuruza tukanandika kuri t-shirts, Lacoste, large format printing, stickers, banners, promotional materials ndetse n'ubugeni butandukanye, kuva ku kwandika ku mamodoka kugeza ku byapa byamamaza. Otka, we brand, we print, we create. Dukora Nyagatare mu mujyi kwa Ngoga hepfo y'umuhanda. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa se sura urubuga rwacu rwa internet otka.co.rw uyu munsi.